Ovaj, jedan put je jedan poznati bosanski pisac Mesa Selmović dao jednu izjavu kad su ga pitali vi se, kaže, ponosite sa tim što ste Bosanac, pa recite mi šta je Bosanac. I onda Meša Selmović kaže, Bosanac je čovjek, kaže, koji u životu, svaki Bosanac u životu 2 puta postane hadžija, 2 puta pokara. I u mom životu se to očito obisnilo. I pošto sam bio 2 puta hadžija, a evo već sam 2. put pokara i da mi nema mi izlaza, ne znam hoću uspjeti razbiti tu njegovu teoriju, ali Meša je Meso. Teorija fukari i hadži. Teorija fukari i hadži, ako bude to tako, meni nema spasa. Hoću da ti kažem, to je taj miks. Dakle, istoričari mogu pisati što hoće, mogu govoriti što hoće. U Sarajevu, opkoljenom Sarajevu se održavale predstave, održavali se koncerti, nogometne utakmice se igrale. I tako dalje, turniri, pa koliko je ljudi izginulo zato što se nalaze negdje neki malo nogometni turnir između i dalje su to igrači bivšeg Sarajeva Želje koji neki juniori, seniori, ali eto neki Sarajeva, neki Željo, igra se neki malo nogometni turnir na nekom zaštićenom prostoru i tu samo granata rokne, pobije 20 ljudi. To ti to. To je taj otpor, to bi neko rekao bezumje. Što ćeš igrati, a znaš da se sipaju sa svih strana, ali to je nešto, to je nešto što ne možeš... To je tvoje Sarajevo. Da, to ne možeš drugim ljudima kad pokušaš to da objasniš i ti snajperi su nam iz početka bili noćna mora, snajperi sa svih strana. Kasnije ti to postane ti svakodnevnica. Meni se čak događalo puno puta da ti više, jer da bi otišao do nekog mjesta treba pretrčati preko 5-6 tih snajperskih linija, ali to ima trčati dosta. Meni se događalo, pa kažem sebi, daj, me pogodi ili će biti Bog uz mene i ja fino preko svih tih snajperskih linija, isto kod da je šetalište, kod da sam u društvu djevojke, pa hodam što sporije dok je ne otprečim do kuće, jer ako žurimo, brzo ću, proći će mi brže vrijeme, a kad si sa djevojkom usporiš. Tako sam i ja isto, više ti dođe ti taj neki inat, neki ludi inat, neki blesavi, neki nerazumni, jednostavno preko tih snajperskih linija ti hodaš isto kao da je šetalište, kao da je korzo, kao da je... Bilo veliki broj Srba i Hrvata i muslimana i Roma i Jevreja i tako dalje i to su bile ti u Sarajevu je bilo najviše miješanih brakova i tako dalje. Žena moja je to Srpkinja bila. Dakle, to je bio baš jedan multi grad u svakom smislu. Dakle, multinacionalan, multivjerski, multikonfesionalan, etnički i tako dalje. I ljudi su prije rata, Sarajevo inače bilo poznato i po onim
nadrealistima i po sarajevskom smislu za vic, za sve ono što je u Bosni uvijek sve dobro i sve loše, koncentracija svega dobrog i lošeg u čitavoj Bosni i Hercegovini je koncentracija bila u Sarajevu. To je Daj mi reci, šta je s tvojim ljubavima? Koliko si, 2 žene si u životu volio? Gdje je ova jedna, gdje je druga? Što je bijaš? Gdje se rasule ljubavi u tvojom životu? Pa ja mislim da si bili u pravu, badi što smo ostavili. A jesi baksus? Tako kad sve saberem, neki mi je. Ne zamjeraš? Ne zamjeraš. Nisi ljubomoran. I ja bi to radio sve ljubavje. Tako da, ne znam šta bi rekao. Pa zar bola nisi nijednu mogu Hanomu zadržati? Pa nisam. A nisam se nešto ni trudio, jer ja nisam takav. Pa moraš se truditi oko žena. Pa je, da sam se trudio sam se jako žena, da sam se ja trudio. U kojem smislu? Ja, sad u kojem smislu. Pa ti bilo teško, žao, si kad za njima čeznuo? Pošto ovo nije pornografski film, ne mogu ti pričati o hosti. I ne treba. A šta kažeš da ti jedna žena bila u Zenici? Pa prava žena mi je iz Zenice. Zeničanka? Da, Zeničanka, da. Kako se zvala, prozivala? Možeš reći? Da. Ma ne bi je. Nek ostane samo u tvojim sjećanjima. Nek ostane u mojim sjećanjima, želim joj puno sjeća i to je to. Ma vjerojatno i sretna bez tebe. Ma vjerojatno, sigurno. To sam vidio. Maturskim danima, kako si sa francuskim ključem išao i... Šta je bilo? Pa dobro, to je... To je kulerski. Ja, to se te zajebači da budeš originalan. A fakat si bio, kako si došao na tu ideju da uzmeš francuski ključ i radno djelo? Pa vjerovatno mi neko nešto rekao i meni se to svidilo, vjerovatno je to bila neka spika, ali ne mogu se sjetiti otkud mi ta ideja ili to davno bilo, ali vjerovatno imao sam izvor neki. Automehaničarski po svoj prirodi. Ja, Bog zna koji. A daj rec, kad jesi išao na koncert pa te nije bilo, pa te čača iz Buboka, kako ono bilo? Da, to je baš bilo u Zagrebu, kad su bili Rolling Stonesi u Zagrebu, 74. je to bilo. I Rolling Stonesi su bili ovdje 74. a ja sam tad bio prvi raskrnji. I da pitam roditelji da ću otići na koncert, znam da mi ne bi dali. I koncert je bio, baš se sjećam, u nedjelju. I ja sam u subotu samo izišao, nisam smio reći ništa, a ja sam već 10-15 dana prije koncerta sakupio lovu, a da moji roditelji nisu znali to. I kad sam sakupio dovoljno novca, ja sa svojom rajom i odemo ovdje na koncert. I upoznamo ekipu, dobru ekipu, upoznamo i mi ostanemo još 7 dana. A moj otac, pošto je bio inspektor u policiji, pošto me nema 7 dana, jednostavno nestao sam, ja nisam znao da je on raspisao za mnom potjernicu. I mi onako klinci od 14-15 godina po Zagrebu ovdje hodamo u ono vrijeme kad je milicija bila dosta zajebana i pošto smo pravili pizdarije po Zagrebu, milicija došla i pita nas odakle su trebali i mi i ja isto ne razmišljam ništa, ja kažem iz Sarajeva, ja imao samo nisam imao osobno, nisam imao ništa, već sam imao onu travanjsku iskaznicu sa imenom i prezimenom. To mi je jedna legitimacija bio. I sada zove na Toki Voki, provjera ovo. Kad čujem ja na Toki Vokiju, kaže tog Mileta brzo u stanicu policije. I stvori se u roku od 5 minuta Marica, meni v ruku iza leđa, zavezan list, klincu od 14 godina. I ja sam zbunjen, tamo me
ubacit će, ja sam se u roku od 10 minuta našao u stanici policije, tu policajci, i sad me on pitaju šta si radio. Ja kažem ništa, pio, gledao koncert, zajebavao se, ovo, koga ti zajebaješ, ovo, tamo, vamo, priznaj, propivaj. Ja kažem, o čemu se radi, nemoj ti a oni su čitavo vrijeme mislili da ih ja nešto, oni su mislili da sam ja neki Je bilo 2-3 šamara? Nismo udarali, ali jesmo me pešli, jesmo me gurkali, jesmo mi pešli da će mi prebiti kosti i sve. Eto, valjda su bili neki milicioneri, fair milicioneri bili. Ali su oni mislili da sam ja neki maloljetni prestupnik, sarajevski i ovo. I pošto ja čitavo vrijeme odgovaram tako, a njima, oni misle da sam ja strašno bezobrazan što ja tako, a ja ne znam o čemu se radi, dok jedanput jedan u to nije rekao, koga ti masaš, zbog čega je zato raspisala potjernica. Čim je on meni rekao potjernica, meni se klikali odmah, svi upalili, ja kažem, zovite Sarajevo, dao ja broj svog oca i sve, odmah sam znao o čemu se radi. I oni su odmah zvali, kontaktirali i onda ja rekao šta mi je otac tamo. Moj otac dao naredbu da odmah sa policijskim autom dođem u Sarajevo. I mene je odmah policijsko auto i u Sarajevo. I ja kako izlazim iz one Marice, ne znam da li se to u Zagrebu zove to auto Marica, to je onaj kombi je to je kombi milicionerski. I ja izlazim, kako izlazim, mene otac se dočekao, šamar mi je upalio, ja sam pao dole. I onda još jedno 2 šamara, pa dok me on nije u svoja kola, pa kući, pa onda kući me isto isprebio i namakio, ali to je ta neka... I šuto te ko pijarske kugle. Ali dobro, kažem ti, on me je tuku, nekom puta istuko, ali... Koliko zavrijedio i švola. Ja, sve batnje sam stvarno zaslužio. Fair play. Yes. Da je moj sin bio onaka kakav sam ja bio njemu, ja bih ga se odrekao. Kako si te snajperske linije kad si trčao majci po lijekove, reci mi o toj hrani, kakve su to sve silne kompanije bile po tim hranama? Pa to ti je bilo I jesu to psi rata ljudi na kraju bili, ne žrtve, nego psi? Ma ne da su psi, to su čopori pasa, ne psi, to je. Kažem ti, ali to je nešto normalno, mislim normalno zato što uvijek ima jedna mala skupina ljudi, elita ljudi oko vladajućih struktura koji tu vide fantastičnu mogućnost da zarade. Tako da se meni recimo događalo da ja kad odem po lijekove majci, prvo sam morao otići po recept da mi napiše doktor jer je i po vodu si što očekujem. Moja majka imala karcinom pa je trebala primati ove kako se zove, tridone. Sad on mi napiše taj recept i ja obiđem one 2-3 apoteke koje su bile jedino otvorene u Sarajevu, međutim nema tridona, ja opet odem doktoru, tom istom doktoru koji je napisao taj tridon i ja kažem, pa nema ovih lijekova, nema negdje uzeti. Kaže meni doktor, znaš šta Mile, igrom slučaja, evo ja imam još samo jedan paket ovdje u svom ormariću, a eto, pošto je pitanje tvoja majka, međutim ja moram prodati ovo, daj mi 200 maraka, jer moram prodati. Pošto sam znao o čemu se to radi i moraš nabaviti negdje, jer je pitanje majka, šta god, kako god, ja nabavim tih 200 maraka
i dadnem, sad, Po Hipokratu. da, to je Hipokratova. I dakle, od tih lijekova pa do hrane, jer ono što smo dobivali humanitarne pomoći, to je bukvalno bilo na grame. Tako da ću ti reći jedan primjer da smo recimo dobivali brašno u prosjeku 500 grama po osobi, a humanitarna pomoć se dijelila svaki 7 dana. Dakle, mi smo dobivali, ja i moja majka, brašna 1 kilo za 7 dana. I još dobiješ jednu konzervu, dobiješ malo nešto, ali to ukupno, taj paket, a svaki 7 dana se dijelilo, taj paket ukupno nije teži od nekih 4-5 kilo 7 dana. Sad si bio primoran da kupuješ. A sva roba koju si ti kupovao po tim i dućanima, supermarketima, hipermarketima, to je bila sa oznakama UNICEF-a, UNHCR-a, UNESCO-a i šta ja znam, koji sve ne organizacija, čak i Caritasa i tako dalje, tako dalje. Mi svi znamo da, recimo, bio je jedan, namjerno ću imenovati njegovo ime, on se prezivao, sad sam zaboravio, on je bio običan magacinjer u Caritasu, dakle, radio je na samoj dostavi, a prije rata je, samo se treba sjetiti njegovog imena, ako se sjetim, imaš ti kameru pa ću ti ja reći, sad sam ga zaboravio. Ali samo to je banan primjer jer se radi o običnom magacinjeru. I on ti sada u Međugorju ima ogroman hotel sa nekih 4-5 zvjezdica i enormno je bogat, ali odmah poslije rata je otvorio to. To je puka slučajnost. Da. Ili koju gospa djeluje i na magazin. Da, očito. Sveta Vojica čini čuda, a? Da, to je to. Bože milost djeluje, ne zna ni svoje putevi. Ne znaš ni svoje putevi, da. Mislim, hoću da ti kažem jedan magacinjer. Možeš zamisliti šta su radili ovi, ovo, i Ček si živio, nešto si mi govorio za neke sa brašnom, jaja si miješao. Kako si ložio drva, jeste parkete, kako ste se snadali? To je središka priča. Jeste kukuruz sadili parkovima, je li to stvarno priča ili mit? Ne, to je apsolutna istina. To je apsolutna istina, čak smo i na balkonima sadili. Dakle, svi mi koji smo imali balkone, mi smo imali jedan veliki balkon, možda 5-6 kvadrata. Noću dok nema snajpera i žanata smo malom lopaticom uzmali zemlju, pošto onaj balkon onaka kakav jest, imala je uzvišenje. Mi smo imali jedan sloj zemlje, neki 15 centimetara, i to dobro nabiješ i tu smo obično sadili luk, jer šećer ti je bio 80 maraka, liter ulja ti je bilo 120 maraka, cigarete? Kutija cigareta 10 maraka. Šta si jednom dao kruh za, šta si rekao? Da, ne, već majčin prsten, sam dao vjenčani prsten, zlatni prsten sa malim dijamantom. Dao sam za jednu vreću krompira od 5 kila i 2 šteke cigareta. Pa dobro su tržili. Krompiri su bitni, imaju škroba. Ja. A šta si ali onda se recimo trampilo, pošto je moj otac nam slao pakete iz Dubrovnika i paketi su nam dolazili, dođe, on pošalje recimo svaki 7 dana po jedan paket, a nama stigne u mjesec dana jedan paket, dakle 3 nedjelje. Odu, krti dođe, tako. Ali ti kažem, čudni su putevi, gospodi. Da, opet, nevjerojatno. Ali
ali recimo dobije, otac zna uvijek šta nam je najpotrebnije i ako već imamo šećera, a on nam poslao još kilu šećera, a šećer je bio 80 recimo maraka, onda ti taj kilo šećera zamijeniš za nešto drugo što ti treba isto u toj vrijednosti ili protuvrijednosti. To je baš bila ona trampa. Vratili smo se eto u neko kameno doba i tako. A imaš ti sličnosti sa Kremenkom? Pa imam, to mi je bio rođak. Nek da mi reci, pored tih silnih, to je drugo lice rata kojima i Angelina Jolie vjerojatno nije govorila, jer je ne bi u Beogradu došlo, onda bi u Beogradu da je govorila o tim malverzacijama, možda ne bi u Sarajevo 5 ljudi ušlo da se pričalo o toj isto strani rata koja je isto jako bitna kao i žrtve u Sarajevu, toliko je bitno i govoriti o tim ti koji su rat, kome je kako ono, rat je nekome brat, jel? Jes, nekome rat, nekome brat. Da, reci mi još, šta ja znam reći? Neko pokojnik, neko pokojnika. Samo da završim ovo, međutim, nije to specifikum samo Sarajeva. A svakog vrata. Već je i Zagreba, i Beograda, i tako. Obale je bilo kosti. Da, bilo je. Evo ti isto jedan primjer. Mi smo jedanput španski Caritas je nama poslao paket, svakoj porodici po jedna španska porodica negdje iz Španije, svakoj porodici, dakle koji smo bili na spisku Caritasa je poslao po jedan paket. I u paketu je bilo pismo od te porodice sa imenom, prezimenom i sa onim šta su oni poslali. To je kasnije jedan novinar saznao da je u svakom paketu bilo to pismo. Kasnije su se vadili oni da su to četnici otvarali to. Dobro da su četnici otvarali te pakete, uzeli bi rane, što bi uzmali ta pisma, neki bi im ta pisma. Dakle, očito, njima nije bilo interes da do nas dođu ta pisma, jer su to bio spisak tih artikala. Tako da je nama bilo čudno, recimo, paket veliki, vjerovatno je u njemu bilo jedno 15 kila, a nama to sve raspoređeno po dnu nešto, dakle, očito je to... Kineski. Lač paket. A daj reci, bio nekakav tunel ispod Sarajeva, kako su Da, to ti je... To je jedino spaslo nas Sarajevo. Već na samom početku rata, poslije Sarajevo bilo opkoljeno tim četnicima i već na samom početku rata je grupa inženjera pri armiji BiH počela kopati taj tunel i nevjerovatno, jer taj tunel je dug 800 metara. I nevjerojatno da su ga uspjeli tako izgraditi, to je ispod samog aerodroma, ispod same piste aerodroma. I znalo se da taj tunel, ali nešto se je šuškalo, pričalo, ali niko nije znao dok se nije zvanično otvorio i u toku čitavog rata on nam je bio jedina veza sa Hasnicom, dakle slobodnom teritorijom i preko Igmana, a Igman je bio u našim rukama. Ovo je interesantno, Sarajevo se moglo deblokirati, jer od tog Igmana i te Hasnice koja je bila slobodna teritorija do recimo Dobrinje, to je vazdušne linije samo 300 metara. Dakle, to se moglo napraviti proboj i napraviti blokada i aktiva. Međutim, to nije odgovaralo baš upravo ovima. I što misliš, moj dragi? Jesu palio? Jes. Ili ima nade za Bosnu?
Bosnu Andrića, Bosnu Meišes, Bosnu Maka Dizdara, Bosnu, kako pamtimo u Hronici, u Prokletu Avli, na Drini Čupriji, Bosnu koju pamtimo u Kamenom spavaču Dizdara, Bosnu koju pamtimo u Dervišu i Smrti, Bosnu koju pamtimo po, šta je bila, Olimpijada, jel? Olimpijadi. 80 koje četiri. Jesu. Ja se čak sjećam kod dijete, moja majka je voljela gledat te skokove tamo po Djević Jahorini gdje su već bili. I one da i kako ono, šta je ono bilo sa oni, kad su oni staza, ona nije napravljena, pa šta ona je? Ja, Bog staza Samara. Dobro, nije to toliko. Pa je. Već ti hoću reći ovo, pitaš me da li ima nade za Bosnu. Da je najbolju Sevdalinka, a Sevdalinka je izvorna muslimanska građanska pjesma, Sevda. Ali čak i riječ Sevda je u turskog porijekla. A najljepšu Sevdalinku je napisao Aleksa Šančić, Srbin. Emina. Da. To je to. Dakle, to je to sve, ili recimo Ivo Andrić, svojataju ga šta je ponašao. On je živio u toj Bosni, rodio se u toj Bosni, Bosna mu je bila sve. I dobio je Nobelovu nagradu na Čančkoj Ronici. Dakle, to je specifikum te Bosne. Sada, posle ovoga rata, posle ovog pakla, pojavio se jedan Tanović, Oskarovac, pojavio se, dakle, uvijek postoji taj nukleus koji je nemoguće razoriti. Istina, velike su rane, bolne su rane, teške su rane, ali nukleus postoji. Postoji taj nukleus jer sam ga ja osjećao. Šta sam te uvijek zabavio? Daj, šta s onim džeparošem, kako se zove? Džindo Omer. To je neka socijalna pravednost sarajevskih džeparoša. Da. Kodeks neki. Pa oni su imali svoj kodeks. To je nešto slično ko na Divljem zapadu, što su kauboji imali svoj kodeks. Kao što je Doc Holliday imao svoj kodeks. Tako su i sarajevski džeparoši. Oni su bili, onima su snimani mnogo dokumentaraca i tako dalje. Bili su baš poznati. Džindo Omer je imao taj svoj kodeks. Recimo, poznata je priča za njega kad je izvukao novčanik jednom starcu i kad je otvorio novčanik, kad je vidio da u novčaniku ima samo nekoliko dinara i kad je vidio onu iskaznicu od Centra za socijalni rad da je čovjek socijalni slučaj i njegova osobna sa adresom, on je poslao jednog malog klinca, ali u to vrijeme, znaš, poštovao se taj kodeks. Dakle, ako Džindo nekog klinca pošalje da nešto, on to mora uraditi. I taj klinac je otišao tom čovjeku na adresu, vratio mu novčanik i u novčaniku je taj Džindo Omer ostavio njemu još, šta ja znam koliko dinara, 100, 200, dakle od sebe mu dao, eto da se, dakle to je. Šta je pištolj jednom ukrao milicioneru? Da, onda je imao jedan isto slučaj kad je u tramvaju pored njega bio milicioner i on mi je uspio u gužvi izvući pištolj. I pošto Omera Džindu zna svaki milicioner, a i Omer Džindu zna svakog milicionera, on je znao o kojem se radi, gdje je njegova postaja i on je otišao načelniku te stanice policije i rekao ovo je pištolj, ukrao sam u tramvaju tom i tom, jer Omera su znali. I to je bio dobar vic, svi se milicioneri u toj stanici smijali tome, ali rekao je Omer, eto ja sam to uradio, samo nemoj da ja imam kasnije problema i mu je garantovao da ga milicioner ne smije ni dirati.
potiha, ja sad živim, prodajem ove ulične svjetljike, to je humanitarni i jedan projekat za beskućnike i socijalne slučajeve. Ja nisam beskućni socijalni slučaj, ja sam volonter. Da li biste pogrešno shvatili. Ja nakon to tek prodajem, ako dođe... Iznoti ono iz čeifa. Ako dođe koja kinta moj džep, ne ljutim se nikada. Ja sam shvatio nešto iz tog sedajskog života. Novac, samo novac, novac, to je to. Ovo je samo jedna karika dok ne počne. Jeli, nije sve u nekretninama, nije sve u parama, imaju nešto u nekretninama. Mislim, ovo je samo jedan prvi korak do Oskara koji ćemo osvojiti ja i moj Draženi, tako. Ajde, valjda će biti naslovnica, evo, taj tekst smo već pročitali. Eto, što drugo nek da ti zaželimo da do sutra preživiš. I ako ne budeš jedan vid za kraj, to je stvarno tragično, cijeli intervju će biti s tobom. Mislim da će... Pa evo, jedan vic koji je u ovome tonu sam moj očeo u Njemačku raditi i nije našao posao i potrošio je ono novca što je imao u Sređevini i sad će odluči mu da prosi. I stavio on šešelj, sjeo na ulicu, na ugao ulice i prosi. I naiđe jedan Njemac i izvadi 100 eura, 100 eura, ne veze sa 100 euri. 100 eura i stavi mu u taj šešir i ode. I Mujo uzme 100 eura, njemu dobro, opet sutradan ujutru, opet Mujo postoji taj šešir. Taj isti Njemac prolazi pored njega opet novčanik 100 eura i tako iz dana u danu njemu po 100 eura. I Mujo dobro. Međutim, nakon mjesec, dva, nailazi taj isti Njemac i ubaci mu samo 1 euro. Hajde Mujo mislio da se nešto čovjek zamislio to bunio. Međutim, sutradan opet nailazi taj čovjek i opet mu ubaci 1 euro. I tako 20 dana stalno mu ubaciva samo po 1 euro. Sad Mujo čudno što mu sad ubaciva po 1 euro, a ubacivo mu 100 eura. Kaže Mujo sebi, kaže idem ga sad da ga upitam ako mu ubaci 1 euro. I najde taj Njemac i ubaciva 1 euro. Kaže njemu Mujo, kaže mogu te ja pitati, a da se ne ljutiš, ubacivo su mi 100 eura, sad mi ubacivaš euro, pa mi nije jasno po čega to, koji je razlog. Kaže čovjek, pa znaš, nekada sam bio u dobroj ekonomskoj situaciji, sad sam podigao velik kredit, gradim veliku kuću, valja mi vratiti taj kredit, velike kamate i tako dalje, pa nisam u stanju sada to, kaže njemu Mujo, pršao ti matina preko mojih leđa gradim. Pozdravimo. Okej. Ugodno da ovaj krevet je, ja mislim da pile na njemu ne bi mogla spavati. Srećom si ti takav jednonožac, jednorog. Znate šta je pošto sam ja toliko težak, on nikako ne reaguje na mene, ko da nema ništa na njemu, tako da, dobro je. Evo, ovo je jedna od naših zajedničkih basni. Basni, ja. Mi smo basnopisci. Basnopisci, mada s nama Izop nije u žiru, jer i Ulef, kako se onaj zove, Francuz. Ovo sve što sam pričao nije istina. To nema veze i to kod kuće nemojte pokušavati. Ovo je sad trenutno dilemi šatrovački govoreći, uz njegova zvjerska nastamba gdje on obitava, on je zvjer. On je... Da, zvjer, zvana konj. I evo ovdje mi eto već
koliko, skoro 2 godine, Da. pokušavamo razne, A pošto sam konj da me jaču me. Sa svih strana. I evo sad, kao što ste vidjeli, Lemi je Uriša Svjetiljka, se ušao u taj biznis i mislim da će nakladničku kuću otvoriti Dobra kap ili kap dobrote. Možda, Što misliš? Ili... može i more dobrote, ali eto. Ali eto je dobro. Evo, mi vas pozdravljamo, evo u ime našeg ali- haverstva. Ali iskreno da kažem, mi bi nastavili još njima njemu cigareta. Zar nisi rekao da imaš opuške? Nema, Viš neke nema opušaka imaš? Nije počekao će. I svoju bosu pokupi kod Sava. Jesam, Evo da nazdravimo, a nemoj u vodu stoji 10 dana. ja ne smijem o tom. Možemo dobiti tripe. Dobro, pozdravljamo vas. Ok, Ajde, Haveru. ajde. Ok, hvala ti.